Naragsak nga oras kanal daw yung amin nga labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man, kinikab sa Lirio, sana pud no nagan, tintay drama, ngam sakbay ti amin, makablawa man pa damay ang Dispo, Wilfredo Dinong, kan Jade Galvez, dita kabarwan San Juan, La Union. Das man ti ko na ni kabsat Lirio. Dirman ang biyanang, talo kami nga kakabsat. Dua ababai kanagmay saak alalaki. Ulila kami ni itina, iso ati amamila ngan tikad kadwami iti balaymi. Numay panggap iti sanikwa adag agum ti amak kat iso ti malaan dagiti dua akakabsat ko. Dilawak ti kasta nga ugali da iso pasaray siyak ti kontrabida iti balaymi. Rogyak man ngarud ti agsalaysay. Nay, anya ta imulmulam, Danilo. Kita man yung damagang pailaang manang. Ha? Nagadumot anyog daytan. Weng, tapno agserbimot lang alad dito'y nagbidangan ti dagata, manang. Ha? Aguray ka. Apay akas lanayalis ti muhon ijay puun ti bayabas. Dimandan samot dito'y ayan ko, Danilo. Ne, unay matikas na pa nagkit-kitang kanya akon, manang Maya. Pagbalinimot nga agum ako ni tita ka. Naisaan mo't akas ta. Mas daawak laeng. Kat anyat amom ngay, no pinagaangawan da nga inyalis. Awan tinangkuti dita, manang. Awan mo't umay ditoy. Tadadag iti aso bantay ko. Kasla na yakar mo ngamin manen. Manin nga. Anyat kahit mo asawain. Kanayon amayakar day taamuhong. Imahinasyon mo lang dayta manang. Pasit siguron ti panagbakit mo dayta. Kumapoy ti memoryam. Iso adimon malagip ti ayan dayta amuhon. Di ta talaga ti ayan na. Saan nga imakar? Ha? Ay, wan nga ta Ila akong kidi dayta lotay manang tagatangak. Ha? Kat pagyanak ngayon no ilakok ti dagak kabagis. Kit iba timla dyan nagtuunan ti balay mo, amanak. At dala pagyan mayating. Aw mo ilat mang tawid. Tabakit kamot abalasang. Ngam siya ngay. At daanak ko apatawidak. Kitnay, kurang ti patawid ko. Kat noan niya ti adda maipatawid mo akat anusan da. Pagbabasitan da kabagay. Kunak man no dito'y tayan ti buddang ti dagayo kan ni Auntie Maya, tatang. Ide, ngambita sa anayin. Anya? Ay, sa dino nga ron nga tayan ti husto a buddang. Ditoy, ngam saan pa a final data? Ha? Ti amok nga ron kit ijay pa'y din. Nalawlawa ti kukwak ngam nantiyaw. Agad kitaan nyo tatang tanay. Amangan no nalawlawang agpay so ti kukwayaw. Amangan no basbasit lang ka ni Auntie. Tawam mo't anak kanasawa na. Ngun nga raw, no kaya't nakidi pa'y akit ila ko ng tidagana ta hulugak. Ako, damagan nyo kan kuha na tatang. Ang pagnaadanan nga nyo ilakunan. Ikit mangibati iti basit Ibati na dyan nagtuunan ti balay na. Rumbang laan nalawlawa ti dagayo ata danak yo. Tapno damot ipatawid yo kada kami tatang. Dahil tangarot ti pampanunuta kanak ko. Ngam di kay madanagan. Tay aywag na antiyaw. Tay ilako na itinalaka ti dagana. Uray hulugak no kayat na. Malangarod tatang. Ngam na di yo kumaliplipatan na siyak ti inauna nga anak yo. Isa rumbang laan nalawlawan to titawidag adagang. Naimbag nga orasyon, ante. Anyat si Dayo? Nangan kayon? Nay, si kamot gayam, Lirio Barok. Jakpay nangan, urayak amalin ay jayin na poy. Agluto akto no madamdama iti dilis asidaak. Di kay agluto iti si Dayo, ante. Nangyagak iti si Danyo. Prito nga ikan. Kantorta sa bunganay. Ay nagimasan. Ibatik dito lang misaanan, ante. Mala, taibalis ko biit, Lirio. Saanan? Tagdiretso ako niti trabaho, kante. Indagas ko lata si Danyo. Ay naagyaman Barok nakasingsingpot ka kanyak. Si kalat ka anak kak anasingpot kanyak. Gaputa na singput kayo mo't kada kami, ante. Mala, mabana ko, ante. Mangan kayo ton. Wan, Lirio, agyaman nakmanan.
Nakasingsingpet at talaga day nga anak ni kabagis ko a Danilo. Kadagiti talo nga anak ni Danilo, ni Lirio ti kasingpetan. Iso tinaasidagon ay kanyak, banag apakaragsakak launay. Siyak ti burida, iso arumbeng la asyak ti kaadwan iti tawid, tatang. Ni, apay nga akasta. Siyak tasyak ti inauna miya. Buridak ti rumbeng a kaadwan iti tawid, saan nga inauna manang? Inaunakit di kasta ti patakaran no may papanititawid. Ala, di kay agrikyaran, Brenda, Mia. Sana lay tataw-tawid ti pagapapaan nyo. Si bibiyagak pa lang, ng pagapapaan yun day tabanag. Urayin nyo pa'y amatayak, sayo alain ti tawid yaw. Saan mimat ngal almanen, tatang? Ipalpalagip milaang. Nangruna kanyak, tasyak ti inauna. Siyak kumati kaadwan iti tawid to. Siyak tasyak ti burida. Anyat pagsinsin nung bata nyo aya, manang Brenda, Mia. Dayta miya Ibagbaga na kay din nga iso kano ti kaadwan iti tawidon. Siyak tasyak ti inauna. Mala, tapnawan ni Riri. Pagpapadaan ni tatang ti ited na atawid tayong anak na. Saan mabalin siyak ti kaadwan? Siyak apaya si kangay. Husto daytan kunakmat. Di kay lagbayin. Di pala na ipaima kada kayo dagit atawid. Ng pagapapaan yun. Maturog kayo gitin. Rabiin. Manang, katanga kong talon mo. Uray, tadi mo matlama si kasaw. Ha, kat no ipatpatalon ko day jay iti kasinsinta. Siya kung timang talon, manang. Kabsat nakmay. Siyak ti kang runa na apang ipatalunam iti dayjay. Wen, gamjak ila ko day jay Danilo. Sino kumatimang tawid taw? Kat awan mo't anak mo. Ang mga no almanin to ti sabalin ton matay kan manang. Saan? Jak ipalubos ang mapasamak dayta. Kanyan maramidam ngay no natay kan taon. Kat jay talon mo ngay. Adamot taltalunam. Kaasimot jay kasinsinta. Awan sa bali apakitalunan na. Basta sublata kung atalunan da manang. Sa nabalay, tagbingay tamot iti maapit. Kasaritak tupay nga rod ni Insan Pidong. Narigat mat no basta sublatom latan. Ne, apay anay dindin manin to'y mohon dito'y. Nagadayo mo tayo nan. Ije mo't abanda ta mukha yan da ito ide. Baybay amon no di tati ayan na. Day tati final. Kamali siguro ididamo. Inyakar samot manin ni tatang. Isublik da ito'y. Ay saan? Di tangarod dayan na. Ikadamki din. Saan mo't adito tayo da ito ya? Di tangarod. Di kakit agyaman talumawat itawidam to kin ni tatang. Madi, tagsasaor miya. Kasi mo't nantimaya Gaputan na singpot kung sana matagtagari. Kastantar aramidan nyo. Or aramidin nyo nga. Apay, anyat madi nga inararamid mi aya katawan mo. Saan tayo kumaagundawayan ti ginasingpot ni ante? Kasi mo't. Uray tawan asawa kan anak na. Bagi na laang ti pampanunutan na. Oray pay. Naan niya ti para kin ni tatang. Isulang Di tayo almanin ti saan tayo ako kwa, Mia. Kasanungay manang. Nakapanunot kan? Ila ko mon di dagam kanyak. Uray inutag kabayadan. Saan ka bagis? Jak ila ko. Kay numatay kan, di sayang. Awan mang tawid. Basta jak ila ko kabagis. Iso apasensya kan. Talunag nga rudain. Paraspasak no bigatan. Nakisarita ni Insanta Apidong. Lumabalin. Uray ilas na itan atalunan. Tasublatem to kano inton umay atawan. Ay sana. Sakti priority manang. Takabsat na. Basta sublate kon. Tanakasaganan ti imulak. Nangina ti bagas ita. Iso amulaak iti pagay. Kasaritam tong arod ni Pidong. Saanin? Apay sino dito apidong aya? Dagana aya, tabasapol pa'y lakasarita. Basta trabaho kong day jay manang. Sa nabalay, tagbingay tanto iti maapit.
Sikat timang talon iti sinublat ko at talon ni Antem Leriaw. Amo yumot nga da trabaho tatang. Ken maysa, apay ngamin ang sinublat nyo no saan yumot gayam amasango at trabahoan. Masangok basta da kadwak. Tulungan na ka. At dapay trabaho tatang. Lipasen mi pa'y balay nga aramidan mi. Ala, takamin kanimiya ti katulungan nyo amang trabaho iti dayjay tatang. Uray tawang mo trabaho mi kanimiya. Ha? Malaga raw. Naimbag kayo pa'y tamuda katulungan. Yung talalaki akabsat yaw. Awan pakibiyangan na. Sana kasta tatang? Ay di ka nagsaw. Pudnumit nga may nga awan pakibiyangam. Kontrabida ka pa'y nulat duma. Ngam sa dino ayat ti talagang ayan day ja amuhon ande. Nadlaw kumot daytan, Lirio. Ngamjak la nagtagtagari. Amok asaan nga ijay ti sigod nga ayan na. Naidendен iti ayan nyo. Un nga ron. Asino ngay nga tatinang idandan? Ni tatang samit. Paiman tayo sublik to iti sigod nga ayan nante. Ala, baybay amon ka anakan. Amangan no umanay tumanen apangapaan jay amamken kadaytan. Kasjay nan, awan problema kanya. Jak kayat tikas dyan nga style ni tatang ante. Uray dagiti kakabsat ko. Imala da iti ugali tamak. Adag agum da iti daga. Pagapaan da pa'y kiti titawidin danto adaga. Ti kayat da, adaw kadakwada. Sa bali nga rod ti ugali dagi jay akakabsat mo. Di da pa'y pumansin no daduma no masabsabat ko ida di takalsada. Ala, siya kung tagkid daw iti pasensya kada kayo ante. Numatubngar ti mading aramid da, umihingar damat. Umdasla pangapapaan da kada tao. Di da kayat ti makurektar ante. Ala, bay amon Naimbag pa'y kan katanasingput ka, Lirio. Itultuloy mo ti panagsingsingput mo, Barok. Taday tanto ti mangitundaken ka itinapintas a masakbayam kaanak. Ante, manulat tawanan tinabatbati a panagbiagyo dito rabaw ti daga. Asinon tungay ti pangipatawidan nyo iti mapanawan nyo adagayaw. Ha, apay anadamag mo day ta, Brenda. Madamag ko lang matante tanawang maanak yaw. Da kami ti kaasit ga nakabagyan yaw. Tadudwa kay ngaron nga agkabsat ka ni tatang. Saan mo tamabalin ni tatang ti pangipatawidan nyo? Talakayan. Saan mo langan nga agbayag ti panagbiag na? Iso kapilitan, ada kami akaanakan nyo ti pangipatawidan nyo. Saan aya? Ha, May maya mo lang, nalawag ti saritaan nante. Narigat nga min ti aga-apay tunawan kayon. Iso nga itata si bibiyag kay pailaang, ibagayon asino kada kami ti pangipatawidan nyo. Mangpili kayon iti maysa kada kami. Kano siyak ti da kayo, jay inauna ti pilyan nyo. ha, Di kay agdanag ante, tano kumapsot kayo, siyak ti mang bantay wano mga sikaso kada kayo. Ilutuan kayo ito itikanin nyo, no nakapsot kayo. saanen balasang ko. Kabaelak matkit di nga uray awan mang tulong kanya. Ay makamu kayo nga ruda, basta laglagi po nyo timbagak atan eh. Narigat, taga-apay ito nawang kayo nantay. Iso na saya atay, addan pangipatawidan nyo iti mapanawan nyo asa ni Kwayaw. Agawid kan, Lirio. Malimon, Barok. Amangan no sa pulen da ka ije balayo. Dito yaksan ang maturog ante. Anya, inton sa pulen na kajay amam. Dakkel ako nante. Saan ako nga ubing abasit. Kat addan sapay trabaho no bigat. Awan ante. Day of minton bigat agbiyahe ti busme. Ay, kasta ay kat makaamo ka nga rod No siya, kay kayat ko taada ka duwak. Masyanak nga rod kada kayo ante. Awan kadkadwayo diti balayaw. Iso akaduan kayo man. Uray sagpaminsan laang. Nasingpet ka talaga kaanakan. Kanayon nakpay nga ikan iti sidaek. Ken kanayon nak nga ilutuan tunggal adda ka dito ibalay. Kat anyat serbik nga adda dito ingay no di kay ilutuan anti. Awan mo't sa bali amang tulong kada kayo no sana siya. Takas jay mo't nga rod absat yo. Di da kay pa'y malagi papasyaran dito balayo. Sala umay no aday baga na may papan iti daga. Imay man kit di kalmanen
Pilpilitan nak amangila ko iti dagakken kwa na. Hulugan na kano. Anya? Di na lang arod mas asikason ti dagana, nayunan na pailang. Wan nga rod. Sumalugan tipig sa di amayo. Rebeng na nga aginanan. Kastamot nga arod ti bagbagakan ti. Ngamdi mo't agsarsardeng agtrab-trabaho. Sapay mulaan na ti saan na adaga. Anya, Ada nagnireklamo idi na minsan. Minulaan na di labos ti daganan ti. una yun day jay nga amayo. Saan amapnek iti addaken ko na. Wan nga rodan ti. Dayta ti dilawag iti amami. Asino ti sumurot iti talon? Tulungan dak nga garadaw. Si Galeryo, umay ka, tulungan na. Agtutudo tatang. Mayat kid di kastoy a panagarado nalukneng ti maaradaw. Agkimkimat pay. Delikado tatang. Saan akum na day ta akimat? Mapana ko no di ka umay. Di kay rumarain. Tanapig sa titudo ken kimat. Delikado tatang. Sakit ti isuro mo. Nabayagan nakastoy tar aramidag. Ngumjak mo't makimkimat apulaos. Si bibiyagak pa'y mo't lang aging gayta. Hik! Agawa mo't tagunay Unay mo dito anwangay. Ala agawa am ti magnatanay. Malami na kaon. Kaya't kung tagkapay. Hik! 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 Alay! Tailas tanda ito'y akinilang. Aginanakan taon wang. Manang, agrubot kayo tentay kitaan ni tatang. Nakimat ka no. Anya, ala! Ay na, daytoyan ti bagbagak. Kunak ngamin asandan arumwar. Ngamrimwar dalata. Ala, intay kitaan. Naimbag lang ang tasan kayo anak kay tatang. Huray siyak. Tiyamok. Kanimo sa anak ko. Nasakit ti ulok. Kinkaslay miro ti panagangis ko. Bunga siguro ti pan nakakimatyo day tatang. Ti pagyamanan tayo saan kayo anapuruan. Nga masapol nga agpaagas kayo latta. Naganaw amakimat dita. Payasak pay. Ala, di kayon agsangit. Agpapigsa kayo kitdi. Tapno daras kayo agimbag, tatang. Kumusta ka, Danilo? Nay, apay ngagsangit ka ngay. Manipod na kimatak. Diyak mawawatanin ti bagik manak. Adon ti marikrik nak. Malagdanda nagakpayan. Kan nasakit ti marukong ko. Marigata nakpay agagas. Nutantuma. Jakul baka trabaho na imbang manag. Anya, ala agkararag kalata kabagis. Ininot to ti panagimbag mo. Waden. Jakul baka trabaho. Kasalong ti talon ta. Jakul masukay. Baybay amda kita. Taada ni Lirio ang mga sikaso. Kandagiti dua a babae nga anak mo. Manang, bayat ti panagsakit ko. Ano ti Mama Amiris ko. Nagbalilak nga agom iti kalabas. Ha? Ti kayat ko, almalik amin na nag-aaba. Gabita, jakbot karon masikason. Sana nasaya at agag-agom kaya bitisan ako kwa, manang. Nasaya at mata na amiris mo dayta, Danilo.
Husto ka. Mapnag ka iti adakan ka. Di mon almanen ti saan mo matako ko ta saan anasaya at ti kasta. Pakawanin ko ba, manang? Ni Apo Diyos ti pagkidawam iti pamakawan, Danilo. Uwan, manang. Kanayon nga ikararag ko na ita. Mangan kayon tatang. Adto ti kanan nyo. Ha? Apay, panlanganin na ya. Kawan, alas 12 ni daw. Pangaldawan Mia, subuha mo ni tatang. Wan manang. Ay, sino kay tayay? Ni Mia, wano, Brenda. Aday takay manan. Nalipatan nyo man tinagan kon. Siyak ni Brenda. Ni Mia ti Maysa. Ay, awanan. Madaglilipat ako. Ang sakit manin ti barukong ko. Marigata na agang. Sina, makapadanag kay Mat. Ay, ala, tailutok tabarukong yo. Payas to'y di mapaspasama kanyang. Dusak samot tanda ito'y. Sana kayo. Di naktultulaan ng anak ko. Di kaya agagagom. Nang runalusan niyo ako ka. Baday, tikas na. Tatang. Nagsing-singpit kayo, anak ko. Wayne. Di naktultulanan. Tanamiris kong naging jaya bindot ko. Nasaya at kumala ang taramidan niyo, anak ko. Awanan ni tatang. Di na nalasatan dagiti timpuar nga agduduma sakit na. Wan nga rod manang. Makaikawa mo't ti kaawanan ni tatang dito'y balay. At least, nakapagpakawan ni Tibasol na sakba nga impulang na tibiyag na. Wan nga rod Ay, pudno ti imbaga ti amatay ho. Sana nasaya tagbalin nga agong. Pasensya kayo no adaman na ibagbaga kiti kalabos asaan nyo ang nagustuhan. Oray siyak mat Amok ang nakaisawa nga iti saan amay parbang iti kanlabas. Iso sorry mat Agkakabsat tayo. Isong agpipin na sinsya tayo. Awan ti sabaling agsisinakit. No saan ada tayong agkakabsat. Nakapsut akon. Kat iti mabiit. Amok nga ipulang kon ti biyag ko. Iso asakbay amatayak. Kayat ko pa'y nga ibagakan kaliryo. Asikanto timang tawid iti sanikwa ang apanawa. Anya? Sika tinakarignaak iti pamatag ti maysa kaanakan. Nakasingsingpot ka kanyak. Iso asika tinapilik apang ipatawidan iti mapanawak adaka. Anya? Apay nga asaklang ante. Jakmat almanan day adaga. Basta, sikati impanagan ko iti day jay. Sikati kayat ko amang tawid iti day jay. Kat adakan ka no ibingayam dagiti kakabsat mo wano saan. Desisyon mo da ita, Lirio. Jak kaya't abukutan timpatawid nanti kanyak. Manang Brenda. Mia. Isa pagbibingayan tayo atallo day jay. Anya? Jak kaya't nga dad-adokan basbas si titawid na. Tigayat ko, agpapada tayo amin. Iso ano anya tanda kanyak. Ikan kayo mat. Kasta ti agkakapsat. Agbibinnadang. Agbibinningay.
Nagbibingay kami nga rod iti husto kadagiti kakabsat ko kat nakita no kasano ti panagbabawi dagiti dua a kakabsat ko isa naragsakan iti husto tanamiris da dagiti biddot da iti kalabas. Kat itadan bukod mi a pamilya kat napintas latta ti linnangan mi nga oray adan pamilya ti tunggal maysa. Alakastan tigayem mo Lirio. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama tigayem yo Jenna Almoite. Salamat kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam pakaragsakan ti gayam yo ti kanayon yo panangururay wenno panang tartarabay kadagiti drama tayo amanang biyanang ken biag ti tao dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipun man kani kabsat mina saan napuno nagantin tayo drama nga makablawa mampay daali depdepen dita Qatar pamilya Collado dita Palapar Norte Malasiki Pangasinan from Gemma Collado dita Singapore ken ni Amara Manali. Kastimanti ko na ni kabsat mina. Dirma ng biyanang. Agpada kami iti anak ko maysan abalo. Imo na ka nabalo. Si Maruno ti anak ko. Nabit pa yan nabalo ti anak ko ngam nasdawak. Tan nagbit mo ta nakasapul iti sabali alakay na. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Asino dyan ang itulod kan ka dito'y balay, Alpha? Ni Aljon nanang, nobyok. Anya, kabalbalong payla ang adda-adagos nubyo mo. Di payla nataw-tawanan ti pan nakabalom ngam adda-adagos kasukat dyan na tayan nga asawam. Kanya kuma, nabulanan mo to na natay ti asawak. Adan tupay da duma. Malamlamayan pala di asawa da, ngam adda nadagos kasukat na. Ay, awan pa'y nadamag ko akasta. Adda kanyak. Adan tupay nagitay da duma. Di pala na natay ti asawa da ngam insukadan. Ay, agtal na ka man. Agpiluso po ka man ako nakon. Taga ano nga ro dyan nubyom. Kananya trabaho na. Baro mo lang. Amangan mo't no da asawa na. Baro syempre. Anya trabaho na. Engineer nanang. Ha? Naimbag man takinayat na ka ti engineer. Ni, unay mo ti kasta pa nagsasauyon. Anakdak ngam kaslayro romandak. Ti kayat ko asawan, imbag man takinayat na ka ti engineer kat nabisyo ka mo. Ay ayatan nak ni Aljon. Iso nga ure anyat kinataok. Ay ayatan nak tulat ta. Agsangit to, panugamdag ti mangisinakan kwa na. Ha? Ay, dalusak gayam ti silid ko tagdan na kamin iti mabiit kin ni Aljon nanang. Anya? Agdan na kayo adi kay pinagkasar? Ay na, baybayan yun ta kasar-kasar. Narigat, tagsisinno kat apelyido. Anya tamo yun no mabalo ak tumanan. Kan adamanan mangayat kanyak no nabalo akon. Di so kataktuman ta apelyido kon. Iso baybayan yun ta kasar-kasar. Welcome to Jenna Almoite Drama. Nanang, kadwa ko na Aljon. Agnangidan diti balay. Naimbag nga orasyon, nanang. Agmanuak. Sumrot kayon. Pasensya kayo, nanang. No makipagnaed akong diti balayaw. Kunak ngamin nga iti balay mi ti pagnaedan mi kin ni Alpha. Ngam di na mo kayat. Wen tadyak kurso na dati ugali di inam Aljon. Nakasuswapang. Kanure dagi kakabsat mo. Jak kurso na dati style da. Madlaw adida kaya taparakan ka. Ala, baybayam itan, mahal. Ala, agsarsarita kayo mampay tay nakagdigos nanang. Aljon, agatling utak. No kasta, ijay ili ti ayan ti trabaho, barok. O nanang, anusan ati kastoy at trabaho? Tawan mo't nagadalan da tao. Anya trabaho aya, barok? Karpentero, nanang. Ha? Naglokon da dyan nga Alpha. Kuna nang amin nga engineer ka. Ah? Kaslakas tamot laang anana. Tagkon kontratak iti balay. Mga alak iti taok no kasya nga da kontratak a balay, nanang. Ha? Kastaya? Ay kamayat nga rod
tinapatag at datrabahong barok. Way nanang, tasan anasaya at agsadsadot. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Mangantayon, nasapa ak nagluto, tan nasapa ak nakariing. Jak makaturog. Uwan nanang, pasensya kayo at nala daw kami anak kariing. Tani, napuyatan kami idirabi. Amo yung matanti bagong dan na. Ha? Grabe gayam nga gayat to anak yun nanang. Makapamao yung tikinadungo na kanyak. Ha? Mangantayo kiti. Ag nga ka mahal, nasubwan ka. O sige, mahal. Nag-sweet ka talaga, mahal. Oh, adoy, subuan kamat. Aljun, mahal. Agngangakan Ay, nagloko mo dagito'y ato. Papalandak sa muti ko na. Ay, nalipatak mo tantay sampay ko. Inakman pa'y isalapay biitan Napigsan jay init. Ang mga numasa pa man titudunan. Ay, kamangan kay pa'y anana. Ay, madamdaman ton. Umuna kayo. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Mahal, darasama, lumamisun to danom. Umaygat to'y banyon Wan, umayan, mahal. Neta, masapul pa'y lakan nga agidandamot nga agdigos na kita adwa. Ay, na, naglamin mo't, mahal. Ala tabuyatan kan mahal. Naglamin. Ay, my goodness, kit diti kastoy. Talaga apa-apalang dagdagita adwa. Mahal. Amuda nga ang asawa. Nga awan kagin-ginantil ko. Nga paapalang dak. Ay, nagloko mo dagitan. Ay, umadayo akman la dito yan. Mahal. Ay, malagip tila ko nga huday di asawak no kastoy laeng. Kanayon mo't tiginantil mi iti. Min, mahal. Nalailo kami iti tunggal maysa. Uray addan edad mi. Nalailo kami latta. Ngumuna yung tanatay mo nga minanday di asawak. Ay, iti kastoy makit-kita kita. Mailiwak lakit nga rudon iti day dilakay ko. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Intaglakon alpa, di ka pa'y mo nakarubot. Intagang katon iti lako taasuman kanturon. Jak agla ko nanang. Aginana akon, tasana kayat na Aljun amabanugak. Ha? Adamutan ni Aljun amanggod para kanyak. Di siyak lang arudan ti mapanaglako ita. Kuwan anusan nyo takababain mo't kanya Aljun. No patida kayo ka panunutan na apakanan. Saan makidi nga imot di asawak ngam kababain mo't numang namnama tayo latakan kwanan. Ay katun napigsaak pa'y mutkit di nga aglako Ken exercise kunday to'y apanaglako. Suman! Turon! Banana kyo! Kumatangak man, miss. Ay, uwan, sir! Anya jay kunanan. Miss? Kaslaak nga tabalasang dito'y badog kita. Uno, talagang aglang-langa ak abalasan. Sagmamano tala akong aturon, miss. Sagkikin sila ang sir. Mano, tigatangan nyo? Oray dwalaang, kandi tasuman. Naimas mo't la tasuman mo, miss? Una, kaanakak di agar aramid dita, sir. Ang angkatek mo't nga ilako. Sige, ikanak iti dua, miss. Ay na, sa anak abalasang, sir. Baluak. Iso adinak awagan iti, miss. Kan senior citizen akon. Amangan no ubing te pagkitkitaam kanyak. Iso nga awagan nak iti, miss. Nudyak nga minammo tinagan timay sa ababay. Miss, tawag ko kan kwa na. Anyat nagan mo aya? Siyak ni Mina, sir. Amok ti rupam. Takanayon ka amalabsan dito'y balayo. Ngamjak amo tinagan mo. Italaang mo nga minagumatang ka. Wan. Uray siyak. Makit-kita ka mo't alumablabas dito'y ngaglaklako. Dado, tinagan ko. Ngam di mo't
At nakadwam abalasang ide? Anak mo day jay? Aywan, anak ko. Padak metla abalo day chay. Ngam nakiasawa manen. Kaas-asawa na launay. Kastaya. Di moten palubusan di asawa ng aglako. Tadi na kanukayat amabannog. Iso asyak laeng ang taglaklako ita. Kastaya. Nakiasawan di anak mo? Sika ngay. Awarin planom ang makiasawa manen, Mina? Ha? Awanan planok dado. Ngamin bakit akon? Kanya bakit? Nagubing ka. Kaslakan to pa'y agtaw-tawan la iti 42. Ha? Di nakman matrabakan dado. Ne, saan man? Talagang ubing tilangam. Napintas ka pa'y. Ay di ka man dado. Lokon nakmut. Saan man? Talaga napintas ka. Siguro, ti agar-aram gan ka. Awan. Apay, di mo kayatan ti makiasawa, Mina? Nungay agaramakken ka, di nakati kayat. Allah. Tilay bagbagamot. Bakbakitan akon armenak. Jay ubing ati armem. Jak kayat ti ubeng, Mina. Tay padak nga dan edad na ti kayat ko. Ta sigurado nga ginawatan kami. Nagpintas ka talaga. I love you, ading Mina. Sapay ko ma, tad nagasat ko kan ka. Aywan, at tigaan ti bayad ko. Dandan ni malipahat ako, nga po iti panagayat ko kan ka. Apay, awan bariam, sangaribo mo takwartam. Awan nga ron ading, barya anak Awan mo't pagbaryak dita. Ang alabay amon, di mon bayadan ti inalamdado. Ilibre kon ka. Ha, ala, nakababain mo't Sigurado ka? Wan. Ay, agyaman ang karoon amin na. Umay kanto manen aglako no bigat, Juan. Aljun, mahal, itimplaan naman iti kape. Sikan takasangsangput ko ang naggapo iti trabaho, bakit? Sakit di ko ati itimpaam. Alan, mahal, please, may mayat ngamin titimplam. Alan, alakay. Unay mo daytan alpa. Kas kalaubing iti kasta nga itsuraam. Bakbaketan kan nga agubing-ubing. Apay ti ko na napintas abuy-buyaan ti kasta nga itsuraam. Ala, baybayan yun ti anak yun anang. Talaga akasta kami nga aglin na ilo. Kas kamla ubing no ko Kas kayla agpapaapal iti kasta nga itsuraam nyo. Ala ka, napaguramsan ni Nanang Alpha. Bye-bye aman ni nanang. Apal na laday tawan ngamin kalinlin nambing na. Alan, itimplaan na kun, mahal. Mabit lang nga rod mahal, tagpulasak biit. Ne, awan mo't lakom itamina. Wano na ibusan. Sa anak-anaglako itadado. Iso nga imayak, tao may kupun kun jay imbagam idi namin sa nakalman. Imbagak nga. Jay imbagam nga agkursunada ka kanya. Ha? Punkek no talaga seryoso ka, dado. No saan nakaluklukon laeng. Saan mo ta talaga? Kras kamat, kan agayatak kan ka. Sure ka, Sige, aklunan kan, dado. Ha? Agpreso? Ang mga mapilpilitan ka lang. Saan? Talaga nga agayatak mo tinken ka, dado. I love you too. Sige nga Rod, agdanatan, Mina. Ay, katun na. Ngam pag naudan tangay, dito'y kadidakkel abalayo. Ay, saan? Bawal ka dito'y. Makipagnanaudak la iti kabagis ko dito'y. Balay ti ka anakak dito'y. Makipagnanaudak lang, tawan balay ko. Anya? So ano kayat mo? Iti balay yun ti pagnaudan ta. Sige nga Rod, si katimakaam dado. Nanang, asino jay lakay ang nakatugaw iji balkon?
Kadwayo matasimang pet. Ni Dado dayjay, tiagbalin amay kadwa nga amam. Ha? Nobyo yu dayjay? Wen, katag din na kami mutan dito'y balay. Kunak man nawanan plano yu ama ki asawa. Awan ko matalagan, ngam gaputa ka na yun dak apa-apalan. Nangalaak mutan iti kaginantil ko. Tapno saan dakon apapa-apalan. Ala, saan da kayo matapapaapalan, nanang? Talaga lang nga nalailo kami titunggal may sa kanya Aljon. Nakadkadlaw mo't apapa-apalan dak. Nagalas ti aramid yung agasawa. Iso nga ita taadan nobyo saan dakon ang mapaapalan. Mangantayon, darling ko. Sige, darling. Ayan tayo asawa mo ay Alpha. Ay, nasa parimwar tata. Napanagtrabahon. Ala, nga ka, darling, tasubuan ka. Ay na, daklaing pagarop. Nag-sweet kagaya, Mina, darling. Saklutin nakman kit di, bayat ti panangan ta. Ay, kadala. Oh my God, darling. Tasyak timang subukin ka. Ay na. Nagmayatan. Anya matikas tang itsuraan yun, nanang. Bakbakitan kayon. Nga magpabebe kayo pailaan. Katanya kumatdakas na. Kastoy nga rod matiwagas mi nga aglin namping. Inak man lamangan di salasen. Ala, ti ka nakijay. Di na kami pakibiyangan iti kayat mi nga aramidon. Ta saan da kayo apakibibiyangan. Nukas jay nga agin-gin nantil kayo iti asawa. Naragsak ka kadimot lang, Mina. Wala, grabe ti kinaragsak ko. Saanan akas iti sigod ang nakalidlidayak. Nang runa no agin-gin nantil da Alpha kunti asawa na di tabangir asilid no kastoy arabi. Kasla akla pimpiman nga awan kagin-gin nantil na. Sapay ko mga rod, tadi kan tumaumakan niya. Saan to apulos, Dado? Sige, maturog ta nga rodan. Tamasapa ka pa'y ngaglako inton bigat saan. Wala, tado ti angkatek alako inton bigat. Alang nga rod, maturog kan. Tapno napigsa ka nga aglako, darling. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ni, nagadumot tayo ng katwala ko yun, nanang. Kabaalan yung awitan dayta. Wen, susuunok to'y labak. Mala, mapanakon. Mangan kayon to kinitatang mo, tadi pa'y nakariing. Mabit man lang, nanang. Apay, anya trabaho dyan nobyo yu. Nagtrabaho ide iti sikat akumpanya kas driver. Kan nagabroad ide. Anya trabaho na ita kunak. Sana nagita naglabas sa trabaho na tidamdamagak. Awan aginanan talakay kat nga roden. Apay ngay akas ta. Da kayo kay den timang pakan kang kwana. Kat sana bali tagin na umod. Aglaba pa'y nukwa. Kan kanayon nak nga itimplaan iti kape. Ingkay ringan, tagkuyog kayo ang mapanaglako. Naglalayngan nan. Anyalat kukon nan ngay. Iso at trabaho, sana da kayo. Kitaan nyo man di asawak. Pinasardeng nak ngaglako, tadi na kayat ngagbanugak. Saan nga agpapada ti ugali ti asawa? Iso adi mo ipada di asawam iti asawak, Alpha. Okay laang mat kanyak no siyak trabaho para kada kami. Takanayon nakmat nga itimplaan iti kape. Day takat kapkapit bagbagayon. Sinaan nyo nakastama lagayam. Apaya pag sinaanda kami, katrim magsak ti biyag ko, ididimteng ni Dado iti biyag ko. Asino nga rodan ti para masahik no sinaak. Asino ti para timpla iti kape. Kan mang saksaklot kanya, nukas jay akayat ko ti agpasaklak. Ay, jak amo kada kayo. Uncle Sulito, bagbagaan nyo mamadi kabsat yung. Nakiasasawa pa'y lang amin kababakatanan. Kat basol mo matlaang ta pinaapalam mo't nga bain kanakan. Pinaapalan nga, saan mo't uncle? Kat no istorya na idi kanyak nga igaggagarayo kano timang papaapal kan kwa na. Iso siguro napilitan anak asawa manayin. Ay na, awan mo madi nga intensyon mi. Talaga lang nga nalailo kami nga agasawa. Apay, pudno aya asadot di asawa na. Ay, permi uncle.
No ultimo panganan na plato di na mainawan. Nakawarwarapay, masurunak. Di asawak na laing agdalos day jay tibalay. Nga misumutan, sadot lang arudan, nalaing pengagiwara. Patibado a pagsukatan na, ibalaybay na latan ititugawan iti kusina wano salas. Ay, na yan. Ibagam iti inam at bagbagaan na. Mamin ano mga ibagak, ngam isakit na may asawa na. Masurunak angkal. Ala, takasaritak tuman. Bareng makapanak numalang ijabalayaw. Kabagays, apay ngay, kimutong kamutain manipod na kiasawa ka manay. Gagangay na kabagays, takimusimak ngamin amangan. Kimusim ka, winaw. Maparparigat kan iti trabaho. Saan mo't Adda na kaibaga kanya kabagays. Nakita da kano di asawam ije palutan ije pistaan. Makisugsugal ka naw. Ay na, pagpalpalabasan nala iti oras dayta kabagis. Dayta kat ngamin ti paglaingan ti tao. Ti agsipot iti padada a tao. Imbes at ibiyag da kumalaang ti pakibiyangan da. Kabagis, kaasyam kumamot tabagim Bumakit kan. Ngam tudo trabaho kapailaang. Imbes nga ginalakan. Bayam nga di asawam ti agtrabaho. No di na kayat ti agtrabaho. Pagtalaw maun, tay supay apakpakanem. Nagdakilan akarnay. Saan nga agtrabaho? Anya ko matibibiyang yu kada kami kat saan kami mat nga agdawdawat iti kanon mi kada kayo kabagis. Ha? Saan man atila pakibibiyangan nyo? Amok tar aramidag. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Agawid aki jay probinsyami, tay nakmakilamay iti kasinsin ko, Alpha. Umay ka? Nagadayo mo tayan nyo. Maulawak nga agbiyahe lakay. Sige nga ron, siyaklatan timapan. Agsubli ak mutlain ton bigat, tagtrabaho ak. Mala, agan-anad ka nga ron iti biyahem, Rabiin dado, apay di ka pa'y maturog. Inta agidnan. Umunakan, tagbuyak pa iti TV. Palpasak lang to'y bokseng aboy buyak. Alang nga rod, di kagpuyat sumarunukan ton iti silid ta. Wan, bakit? Nagsipngat. Aljon, si kakaditin nakikaida kanyak. Aguli makalfa. Di kagriyaw. Tanulab sigam ti kayat ko. Dakas kayo nga gila. Tatadado! Apay nga da ka dito silid may dasawak! Nagpintas kalfa. Kabubing ang bayo. Nanang! Tulungan ka! Apay! Anyat mapaspasamakan ka, Alpha! Di ta kamalangan. No kasta. Pimanawan nila daw kabagis. Wan kabagis, manipod pimanaw saanan ang nagsubsubli. Anya ngay, di tandanin na isagmak ti anak mo kapoy tinay kya tao. Ay, jakmet mo akas jay ti ugali na. Ay, Mabuteng lakit din nga agpakita day jay, taindarumdan. aglumlumang pa siguro itan Pag nakmam day tan kabagis, di ka basta makinobyo iti saan mo unay nga maamaw. Wan kabagis, aklunak, napilitan aklaang iti. Tapanagrik-nak nga rod kat papaapalan da Alpha kan ti asawa na. Ay, narigat gayam at talaga ti agdardara sutos. Wala. Kaslan ako na ni Alpha alumasin tan iti pagnaitan iti asawa na. Kasta ti plano da kabagis, tapno sa anak kanon nga umapapal ka dakwada. Ngamjak palubusan ida apumanaw, tawan kaduak. Ad-addan nga aglidayak no agmay-may saak kabagis. Kahit kasanaw no umapal kan tumanayin, kit makiasawa ka manayin. Saanan kabagis? Jakon umapal kun makiasawa pa'y, nadidigra ako. Jak pinalubusan ti anak ko pumanaw iti puder ko. Isu nga itada kami latatag kakadwa iti balay mi. Kalpasan ti sumagmamano abulan nagkasarmit lang ti anak ko kan ti asawa na ket itaadan dua nga anak da.
ket siyak ti katulungan ti anak ko mga awir kadakwada. Alakastan, tugayem mo, Mina. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para describe kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Salamat manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.